Ha kajia kon persya ya kekenhuan kinong kayi ba penyat ya udrok ha kata North East ka Directorate of Revenue Intelligence Shillong kalayok kem ya uwei ubriu bat kurip ya udrok heroin bakia lai point khandai kilo basyong dor hadu arpu hinyo point khandai pusau kelur tingka ha kayo keperthai ne international market. Ya uni udrok katanat DRI kalayok kurip namauring keneng ha kapratrik jeliu bat ya uni ubriu bayok kem lapengat hapok kakendon an NDPS Act 1985. Kakenhun DRI Shillong kalayok ban kurip ya uni udrok ha kajing penap syrip ha mauring keneng hadian kajing yok khubor bakindon kinong khayi drok kibawan penpoi ya udrok sna Myanmar. Kibriu ke DRI kibala penap syrip kilayok bat ya kawai kekali SUV bakit ya uni udrok. Ha kani kajing yok bat ya kani kekali, kila kendra bat lap hadu lai spa nyo teli kisenduk sabon, kibat tap hadu lai point khandai kilu upau the wrong stem kibala song bha ha ki plastik. Ya uni udrok labu ri hakrum kekali. Hadian balale test la pentikna ba uni upau the udai udrok heroin. Ha kajing tokit, ka DRI kala syamba ya uni udrok lawan bankit na Manipur lingba ka Mizoram. Layat huok ba ha usnam arhajar arpulai ka DRI Shillong kala yo ban kurip hadu 100.4% kilo uhiroin basyong dor hadu sau pulai kelur tingka ha ki yau sabari. Nadu uyayong arhajar arpuar ka DRI kalayok ban kurip hadu si hajar lai spa san pupra kilo uhiroin basyong dor hadu 100 spa hinyo phoklur tingka kentup ya arpulai point hinyo kilo basyong dor hadu si spa 100 kelur tingka balayok kurip tang na kani kathan syatai lami ngi.